دنگبیش و خیاط نافداری گلی گویان خوجه حجی سلیمان خوجه سال 1943 لگلی گویان لنافچه قلابانه هاد دنه لباشور کردستان لباجار زاخو و موسله فقطی دکه پشتی خواندن خوا خلوصت کتن سال 1958 لنافچه قلابانه دست به خیاطیت کت خیاطی هری کبن وی و دعیشی خواده پسپور وی أنا ما عميجش عيشي ممنونا لو أنا عند قدر أملتها طموحية متكتل وطموح صنعتي متكتل بکد خال گلی گویان لبوتانی و حتی لباشور کردستان نوی دنگ بی جهمی ملان قصدوت کرن خوجا کرد پرور و اویندار چند خوابی او جلو برگین کردی او بالگیس جیروک فلسفه و جیان لهودوین جدر ویوان کنجران تو تجدینات کر برخوا حتی نتنه خیاطی هری کبن وی خیاطی یکم وی و بی دویجه وکه سیدای گویانیش بیجتن تقرق و مکینه وی و جلدرینه bütçek jibo parastana çanda kurdî. 62 sal ve şekir. Ev netine xeyad vê. Qesîd bêj û dengbêjeke navdarî geliye goyan vî. Di hemî şînan da pêşengtî dikir û di şahiyan de ji dengbêjî guhet. Xoca 18 mijdara 2020 ji ber rawastina dil di çeber dilovaniya Yezdan. Keda Xoceyê Hecî Silêman di ber çanda Kurdî de pîroz e û bi vî vîdyoyê je em bi rêzdarî bibîrtînin. Ji bo dîmenên zêdetir yê Xoca li linka YouTubeê bixin.